Hi guys, welcome back to my channel. So I'm Anne. Okay. So video hari ni aku nak cakap pasal fear of rejection. And apa tu Anne? Fear of rejection. Kau ni macam-macam Anne, macam-macam label kau bagi ni Anne. Hari tu apa? Projection lah, apalah. Okay. Betul. Banyak label tu. Tapi kenapa kita bagi label tu? Supaya kita senang nak kenal pasti. Kan? Color tu color apa? Color apa? Biru. Dan kita bagi dia nama. Macam inilah juga something yang dalam some terms of istilah yang dalam psikologi kita. Okay, kita bagi dia nama supaya kita nak kenal pasti dan kita nak work dengan dia. Okay, tapi aku faham ada juga yang dah salah guna istilah ni. Contohnya, aku tak boleh lah, aku ada fear ni. And one thing about fear, kan, pengalaman hidup aku lah, one thing about fear is something we need to face. Bukan need, maksud more like fear ni nak hilangkan dia dengan face dia. Okay, pernah tak hampa, contohnya hampa takut pergi dentist ke, hampa takut tinggi ke, kan? So cara nak hilangkan dia, kita face lah dalam keadaan, dalam orang kata situasi yang selamat lah, kan? Jadi apa video hari ni aku nak buat pasal fear of rejection. Fear of rejection ni semua orang ada. Okay, contohnya kat sekolah dulu, kita tak nak kita tak nak jadi diri kita sendiri sebab kita rasa bila kita jadi diri kita sendiri mungkin orang tak boleh terima kita. Orang rasa kita weird, orang rasa kita macam pelik, and orang tak boleh terima lah. Okay, so itu dalam sekolah, ada masa kita kat sekolah. Ada ke boleh bagi tak contoh masa kita adult? Boleh aku boleh bagi contoh. Sebab apa? Kalau kita tak tahu kita ni macam mana kita guna, macam mana apa ke, ada ke efek kat kita, macam pernah ke kita ada perasaan fear of rejection ni. Okay, salah satu contoh bila kita dah melalui adulthood lah, contohnya kan, kita bekerja contohnya, kita dah tak boleh buat dah, kita dah sampai satu kita punya limit di mana kita tak boleh dah, kan? Tapi kita takut nak cakap, takut kena mungkin superior kita kata macam marah ke, ataupun dia tak selesa ke, ataupun kita takut kita kena buang kerja ke, kan? The thing is, aku pun baru baca baru-baru ni, sebab aku pun ada juga fear of rejection. Bukan sebab kita takut bila kita tak belong, kita takut kena reject. Bila kita kena reject, kita rasa macam kita tak belong, kita rasa kita not good enough, kita not worthy, kita tak layak, kita tak sama macam orang lain, kita hina daripada orang lain, kan? Tapi the thing is, semua orang unik. Okay, and recently I've stumbled upon a quote, like dia cakap rejection is aku tak tahulah, kan, aku tak tahulah suratan atau kebetulan lah. Aku nak buat video pasal rejection ni, and then aku tengah dengar audiobook Mark Ronson, I think, The Art of Not Giving a Fuck. Okay, so dia cakap, dia lah yang dari situ aku dengar dia punya quote. So dia kata rejection is a path for something better. Okay, when I think about it, yes,
agree. Contohnya tadi aku cakap situasi pasal kita kerja kan, macam kalau kita dah tak mampu, dah tak boleh, dah drain sangat-sangat lah contohnya kan, ataupun kita memang tak boleh nak settlekan something project according to deadline. So kita takut kalau kita cakap benda yang sebetulnya kita akan kena buang kerja, kita akan dipulaukan atau akan di-judge. Okay. Tapi bila kata rejection is a path for something better, susah untuk aku nak cakap. Sebab yelah, of course semua orang takut. That's our survival what. Kerja kita tu punca pendapatan kita kan. But believe me, rasa aku macam cult pula cakap believe me. Okay, aku rasa aku pernah melalui situasi yang di mana I feel rejected, I'm being rejected, and I feel I get something better. Okay, fear of rejection ni buatkan kita tak nak say no, kita rasa not good enough. Okay, so contohnya kalau kita nak ajak kawan-kawan kita datang rumah ke ataupun apa ke kan, because of kita the fear of rejection, kita rasa macam tak maulah ajak diorang, tak maulah keluar dengan tak maulah ajak diorang keluar, takut nanti kalau aku yang nak makan benda tu, lagi diorang rasa macam aku ni milih lah, aku ni menyusahkan diorang lah. Tanya dulu, betul tak? Tanya dulu. Kalau diorang tak nak, it's okay. But kalau diorang nak, macam mana? Don't you think you've been cutting, you've been sabotaging your life. You're sabotaging maybe the fun that you will have if you take the courage and ask first and face your fear of being rejected. Contohnya dalam relationship lah kan. Contoh kalau kita jumpa seorang markah ni comel sangat lah kata kan. Tapi kalau kita tak tanya, tak dapat lah, betul. Tapi kita ada courage untuk tanya dia, untuk approach dia apa semua kan. Then what if one day dia menjadi somebody special kat kita. So siapa kata fear of rejection ni tak orang kata tak influence hidup kita. Besar influence tu. Dia menentukan choices yang kita buat dalam hidup kita. And aku pun aku cakap ni pun based on experience aku. Sometimes aku feel like, alah, sekejap aku ajak dia tak nak nanti. Tapi tak apalah, ajak je lah dulu, mana aku tahu dia nak ke tak kan. So kalau dia tak nak, tak apalah, aku boleh pergi sendiri. Okay je pergi sendiri kan. Tapi kalau dia nak, it's gonna be fun. Betul. So video ni is like a reminder for me too. And sometimes I've been trapped in the emotion yang tak perlu. Okay, the emotion yang bukan tak perlu, like baru aku tahu like I'm not healing fully in that part, or there's something that I need to work on that from that part, for that part. Every day is a learning curve for me to be a better me for myself. Okay, so yeah, finally bilik ni dah ada aircon. Okay, so aku harap video ni short je. Dan aku harap video yang short ni dapat bagi manfaat dekat semua, dapat bagi orang kata info pada korang, dan know that you are not alone. I feel that too. You're not weird, you're not good enough, you're not alien for feeling that way. And happy Ramadan. Be careful guys.
Ramadan ni orang kata bulan yang bukan kita tahan lapar dahaga saja, tapi tahan juga yang dalam ni kita learn to be patient. Okay, baru sebelum tadi aku pergi beli cat litter aku cat litter kucing aku lah, bukan aku punya, ada accident. Sebab aku tengok aku nak keluar tadi kelang kabut, semua orang nak beli makan apa semua, faham. Tapi kalau dah takdirnya kita tak buka puasa dekat rumah, kita terpaksa buka dalam kereta, tak apalah, nak macam mana, daripada laju-laju accident apa semua, instead of buka puasa kat rumah, kita buka puasa kat hospital. Okay, tu tak apalah kalau kita buka puasa, kalau kita buka lain macam mana kan. So be careful. Okay, takkan harinya, mungkin esok lusa kita boleh keluar lebih awal, so that kita boleh balik awal, so that kita boleh sampai rumah awal. Okay, happy Ramadan for you, and I hope you enjoy this video. And if you enjoy this video, please give this video a thumbs up and subscribe to my channel. Okay, and comment down below what video that you want me to cover more, and if you want my opinion on something, please comment down below. Okay, until next time, I'm Anne, your life coach.